October li thotan ni ania Bahzar channel thlir tu te thotan ni chibai kan bu ka cheu Pope Francis chuan nimin khan Ecuador ramah tan in lian bera boina chuak tan in atang mi za som pariat zetin nunna an chan na chu atong try na atel Pope Francis chuan Ecuador ram koya kuil tan in athil thleng tan in atang te lamtang in siama anin ti boina mihring za ai tam an thi na le tam takin liam an torna khan min ti lungai hle ani ti in St. Peter's Square a Angela's prayer chimtu te ashila tanin boruak thatna tura thei top chu tu te pui tur le mire thei berte sel bet tu so sol na hri didam turin pathian nen akadil ani atibok inrin ni thleng khan Ecuador ram tanin a boina hi alare theilowa inrin ni khan boina chuak la in mi pali ka hliam an nia hliam zinga hian police pakhat atelani nimin kha chuan police te chuan tanin a boina hi an threl thei to a rifle pahni pistol pathum silai mu le cell phone engemaw zat an manani he tanin hi mi sanga zathum tan theina tura siam ani a ma se tuna hian tang sangre le zanga lai an om ni in soyani a anin no na sa hle ni turani Afghanistan ram khopui Kabul-ah nimin khan bom puaka civil mi engemaw zat an thi Kabul khopui chaman venga Idgah mosque bona bom hi puakin Taliban shoi tu te beina ninge yarin ania bom pu lai hian civil mi engemaw zat chu Taliban thupuang tu Zabiullah Mujahid anu Fatiha sun turin an kal khom nual ani Afghanistan Interior Ministry chuan he bom pu ka wang hian mi panga an thi ti an puanga ma se Kabul-ah om te chuan mi som pathum vel an thi ni in an soya helai vela Taliban sipai duty po thijinga hian atel an tia helai hnaya om mi pathum chu man ngal an ni an ti bok amuna om te chuan bomma po hnu hian silai po apuak ve ngal ni in an soya engpol ma in he thil thleng hi an ti ani thu an la soilo Afghanistan a boina siam na saber Taliban in ro an rel hnu po in Afghanistan a hian boina a re thei chuang lova sarkar hmun le sipai te beitu Taliban te chu tuna hian bei an ni ve ta thunga inrin ni po khan Afghanistan kho chaklam kho pui Jalalabad a Taliban sipai pahni le civil mi pahni ka hlum an lo ni to ni North Korea chuan United Nations chu tanzong nei athil ti thina ni ati country adangin zir top ni khan North Korea hian thlona kana chi missile kap chuaka khami hnu khan US Britain le France te rotna angin UN Security Council chuan emergency meeting an nei ngala an thut khom na hian eng chiang en soi hriat ani lova thu chu an nei heklo ma se North Korea chuan hetianga an thil ti awanga UN Security Council an thu khom rum hi North Korea huat na wang liu ni atia North Korea ramin ammalak na tura thu nei na to pa nei za lo na North Korea ram ti thin rim tum na ni anti North Korea ram Department of International Organization a director Jo Chol Su chuan DPRK in mani in Vietnam ma alak na ti top tum na hi mani aro in rel ram kan ni ti pomlo na lian takani atia hetianga UN Security Council mewin ma ala tamai hian kantan chuan atinom lo tak zetani ati karma sani lai ni kha North Korea ram hruai tu Kim Jong Un chuan USA in thudel kilok lova in biagarot chu in bum tum na ver ther takani alo ti to a US President Joe Biden chuan North Korea ram hruai tu te nena in biak na nei adu thu hi soifawa ma se Kim Jong Un hian nuclear ral thom chungchang soipui atum lo ve bur thung si ani US President Donald Trump chuan Florida kota Twitter aking Reuters senator Landanin Trump hian Twitter hi a account an ti top sakawangin kota hian akinga kumin January ni ruka Capitol Hill boina chu nu khan Twitter hian Trump a Twitter account hi tiam chin am lovin an ti top saka social media company dang po in Twitter ti dan hi zom ve in Trump account an ti top sak deuh veka kumin July thla khan Trump hian Twitter Facebook le Google te hi kota alo king to a hei hi kot thukal lai ni in Florida kota hian Trump hian Twitter a account ti top sak ani chu
adik na chan vo ra be na ani thu le ti nun le thoi adu thu soin aking ani Trump chon Taliban te po in Twitter an du an tweet theilaya a account ti top sakani big chu a hriat thiam lo thu a soi bokani Qatar rama avoi khatnan inthlanpui nei ani inrin ni khan Qatar rama chuan mipui ten avoi khatnan vote thlakin inthlanpui nei ani a he inthlanpui hi sura council member somli pangazinga somthum te thlanchona turani a he inthana hian result chu engpo ni se lalchung ko thu nei na alwa landon chuang lo ni in soyani Qatar rama hian kungsang ni le pali khan dan pui siam tha in sura council member somli pangazinga somthum chu mi puite thlan chua tur ani ti ania ma seram tan thazok tur nia soin hun engemaw chen chu inthlanpui hun hi an sona nakum football world cup an thlen don awangin pon lama tanga norna an sattak em awangin kumina hian inthlanpui hi an nei ta hram ni in alang sura council hian dan te siamin an ram budget te po an duang dona ma se Qatar ram lal ber chu emir ani zelanga sura council thurel hi adu chuan avito power mangin adang vet theidon thawani Qatar hi khovela oil thit fim thon chuang nem ber ram khovela ram hausa ber zingami ani Myanmar rama sipai rorel tu te chuan an rama COVID-19 sipui leng mek thunun ani theinan October thachunga tan ram danga tanga Myanmar ram jin khapna an potsei heti lai hian sipai ho tu min ong hlang chuan kumsang ni pariata an ram dan pui an siam chu pai thei ani lo thu le enge molai lai siam thate ro tu mani thu soin mi pui ten an du angin Myanmar ram chuan mi pui ro rel na ram ni a nai zelani atibok inrin ni October ni khan Mandalay region a maha ong mi ai township a sipai du lo na lantira kongzo tu Mandalay Monks Union te chu sipai te chuan private car mga darin silayan met puaka mong pakhatin liam tuarin mi panga an man tuna hian sagaing kayar chin kain kachin le sam nota te chuan sipai te le PDF te indona anasa hle to a sagaing bi ka hian local PDF te an chak chho zela khwa le kem te an lak bil zel boka indona hi anasat tual rin ani sipai te chuan an ro rel na du lawa kong zo tu te laka tharum tho an chinta ka wangin Myanmar ram hun sang a sipai du lo na kong zo a tlem tiela heti la hian PDF lampoin ma an son ve zel thowa sipai ruat kho ho tu ningam lo an pung zela sipai te hne na PDF te chanchin hril tu po an kiam zel bokani Bahzar channel lo thlir awangin kan loma voina hun nuam tak lo mangla voin hi itan mal som na ni lo ni ngei ro se